Hraždanje mali na hodu vidzi, jak bude vypátrať jeden zo 3 najväčších studiov u Srbiji, povrchnosti 600 kvadratní meteri, a obišli budúci prostor za novinárov web sajtu, radija i televiziji, kotri budu prebuvac i robic vjedno u inšakih uslovijoh od tih u kotrih teraz robja. Marijana Divljak, direktorka Direkciji za upravljanje z njeruhomoscami RTV, varela, že še budovateljni roboti pomali zakončuju. Kao što vidite, radovi su... Хвильковоше кладу цегелки у входни матриуму и антистатик подлоги у канцелариох. Фасада закончена, достала финални випатрунок. Закончуjuše роботи на уходних гарадичох. Шитски будовательни роботи мали би бут закончени по конец того мешаца, а потім ше обчекує опремање будинку, co нелегка робота, кед будинок ма 18.000 kvadratni meteri. Jak najavene, šitski budovateljni roboti trebali bi biti zakončeni po konjic toho mešaca, 5 mešaci skore i dohvarenoho terminu.